Carstvo nebesko je u nama, ali ne samo Carstvo nebesko, znači sad ćemo da videti kroz ovaj dijalog, kroz ovu priču iz gnostičkih spisa, gde ću citirati dosta Evanđelje po apokrif po Jovanu, gde Isus govori o tome, znači gde postoji hijerarhija tih demona i kojim delom tela vladaju ti demoni, kojim delom psihe vladaju ti demoni. Takođe, vrlo bitna stvar je da se jasni ovo, da postoji terminologija, greška u terminologiji, a da li je to namerna ili nenamerna greška, sad ja čak mislim da je i namerna greška. U gnostičkoj terminologiji postoje 3 vrste čoveka i vidjet ćemo kasnije kako su stvoreni, zašto su stvoreni i tako.